Salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat hanggang king katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan,
ing ama no muso'y wanding mangailangan. Dalaning munag, mantabe king dalan, palablaban ing mison para king Ginoo. Arapan tamo ing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalam ning pangatubo, sablamingan babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapaan. Lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalam ning pangatubo, masabal, hustisya, kapayapaan. Harapan, amoy masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalam ning pangatubo, sablamingan babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Tango kami
now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will
siyang abako, isa diyatano ikiyakatang sarili, at ibiyay iting kaurasan kang Yesus, ban makiyagong ing banal na Eucharistia. Pagselebrahan tayo kung ning solemnidad, ning Immaculada Concepcion, o ing kalinis-linisan, apangahuli, ning Nuwa na Birhen Maria, ing principal ng patron ng Pilipinas, at ing 33rd Sacerdotal Anniversary of Mother of Good Counsel Seminary, Batch 88. Nalakat tamo po magyabetamo ing pamaganto, ing dalit apamuklat.
King lagyoning ni pa, amponing anak amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili o mantabiya ke kayungan. At keko antimurin. Imarya ti nanguya king panagkat naning Dios ban maging indo ning talapangabos. Inyasat ikaming mikakaklase king aldoyti ti nangu kami naman king Dios ban maging metong karing talasuyuna anting pari. Tatangwanan miya pang pasibayo, pag nasan ming tatangu hanggang kamatayan. Dapat dakalapinandit ing ating etamo, ating pamikatagon ing etaya pagkapilitan tulparan iting tango, manyawat tang pakalulu, king Gino. Iyag kastayang ngening biyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kay kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, ing Diyos aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie, alang angga. Amen.
kaniting misaya betalak ng kegatang panalangin, ding kapatad tang ating special intentions, ding pamilya ng Nestor at Ami Sumang, at antimurin pakipangadiyo kami, ikaming batch 88, magpasalamat king Ginu king kayang pamanagkat anting metong karing talasuyo na king pangapari. 33 years na nakepong pibabat na ningapong Gino. Nya sana'y sadsad na kami po. So pakipangadiyo kami. Antimurin pakipangaditala ring Mayang Ubye Honorata, Severino, Milwida, Marta, Acelia, Irineo at Belen at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Manalangin tamu, O Diyos ay pami, paulining merituning kamatayan ng Kristo ay ikit mo na iba't paking alangangga. Biriyan ming linisya king sablang dungis ning kasalanan naman at lelangan ming malinis iba't paking pangakaglina king sepupuna ng imana. Ingwa na Birhen Maria, bayang maging matampang pakasautan ning anak mo. Ausan mo kami mo naman king sablang dungis ning kasalanan. Alang-alang king pamamilata na ba kami namang miras milinis keka. Itiyadwan mi, O Diyos, king kapamilata ng Hesu Kristo ang anak mo, amabibiyang pon magari kambe mo, king kami tunganing Espiritu Santo manggaman king alangangga. King makabuklat na puso at pamisip, makiramdam tamo, king amano ning Gino. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Dapot ing ginang Diyos inaus ne ing tao at nga na kaya. No ka rin ka. At ing tao nga nang may kibat. Timdam da kang daratang king mula. Ikit ko king lubas ko, inya sinalikot ko. Nino ing sinabi king ika lubas ka, nga nang kinutang ning ginong Diyos. Mengan ka king bunganin dutong, abinawal ko keka ane. Mekibat siya ing tao. Ing babaeng binyeyong akayabe ko, ya ing minyeka na ako king bunga, at mengan ko. Ing ginong Diyos kitnane kanita ing babae. Bakit depatan mo inganti kanyan? Mekibat siya ing babae. Ing ubingan linin lang nako, inya mengan ko. Ing ginong Diyos sinabi na kanita king ubingan. Ulining depatan mong yan, misumpa ka karing sablang animal, malyap man o matunod. Igapang may ingatyan mo at king alikabok ka mga biyayan, king kekabaning biye mo. Ibili ko ing pamikasama, pilatan mo ampon ning babay. Pilataning palipi mo, ampon ning palipina. Yo, panasakitan ka king buntok mo, at ika panasakitan me king sakong na. Ing tao, inaos ning Eva ing asawa na, uling yo ing imara, ding sablang mabiye. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalitanan niyang bayong dalit ing Gino.
uli ring makapagmulala ng dapat. Dalitanan niyang bayong dalit inginu, uli ring makapagmulala ng dapat. Dalitanan niya yung bayong daliting Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. King sarili ng upaya, king banal ng sikanan, yaying migdalang kaligtasan. Dalitanan niyang bayong dalit inginu, uli ring makapagmulala ng dapat. Ing Ginoo pepakit na ing kaligtasan, lintad na ing katulira na karing bansa, nakakalingwaning lugod na at katapatan, king meto bale ng Israel. Dalitanan niyang bayong dalit inginu, uli ring makapagmulala ng dapat. Ding sablang sepo na ning labwad ikit da, ing kaligtasan ning Diyos tamo, purian mengmit mong tula ing Ginoo. O meto labwad ikulyo mo at idalit mo ing tula mo. Dalitanan niyang bayong dalit inginu, uli ring makapagmulala ng dapat. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Efeso. Mipuri ang Diyos sa igpa ning ginutang Jesucristo, amig kalutalang dungis at mibiebekit mon lugod king arapano. Telagana na kanitapang minuno, ing ampuna nakatamu ang timong anak na, king kapamilatanang Jesucristo. Itiya ing malugod ng parasan at sarili ng kaburian. Bangding sabla, puriendo, ing maligayang grasyo, amalam ng pigkalup kay katamu, king pangayagum tamu, king pakamalan anak na. Ing sablang bage, mararapat, agpang king telagano, at kaburianin Diyos. At siya, pinili na kaming maging sarili ng balen. King kapamilataning pangayagumi kang Kristo, at iti depatano para king sarili ng paksa, manalumpakan, ketang inarino, naking lubna, manibat pa kanitang kamumulan, at telaga na kaming maging mumunang diling manalig kang Kristo, para king lalo ng ikaligaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios, talakat tapo ban parangalan, ing mayab abalita. Tumula ka, ikang Ama masaking maya pabalita, agpangkang San Lucas.
Tiburan ning Dios ing Anghel Gabriel, king meto nga balen ning Galilea, amilag yuan Nazaret. King meto nga birhen na makatangunang maging asawa ning metong lalaking milag yuan Jose. Meto nga palipi ning Aring David, ating lagyunan ning birhen Maria. Karas ning anghel sinabi na kaya, tumula ka, ikang kipnuan grasya, ing Ginoo at sukeka, nuan ka karing sablang babay. Misdan niyang emonanoy Maria, inyang dimdam na ing amanong antikaniti. At isip-isipan na nung nano kayang kabaldugan iting pamamuge. Dapat sinabi na kaya ning anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka king mata na ning Dios. Lawan mo, kagli ka at ibait meing metong nga anak kalalaki, at ingipalagyo mo kaya, Jesus. Maging maulaya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan, ibiene kaya ning Ginong Dios ing trono ng David api pumpunana, magari aking balen ng Jacob kapilanman, ing kayang pamag-ari alang kapupusan. Kitang ng Maria king anghel, makananong mapalyari iti, ngining ako metong kong birhen. May kibat ya kaya ing anghel, ing banal na espiritu ti paya keka, at ing upaya ning kakatas-katasan lilunga na ka. Inya ing anak kami bait keka, banalya at mayaw siyang anak ning Dios. Lawan mo, ing kamag-anak mong ni Isabel, busal ning kayang ketwan, pengagli niya naman ning meto nga nakalalaki. Kanam na ng bulan ngeni, lipat ning sasabyan daring tao, king baugya. Pablasang para king Dios, alang imposible. Sinabi ng Maria, metong kong alipa ning Ginoo, marapat kabud ka nako ang timoyng gingkas mong amano. Kaybat nanita, likwane ning anghel. Ing maya pabalita ning Ginoo. Makiramdam tampo king umilyo. Karempong kaya kaming pamilyada po rin match 1988. Then kaya kami pong parishioners, then kakaluguran mi. At kayan tabi po kaya kaming obra, mission. And of course, kareng hanggang pong bubuo ng St. Aloysius Gonzaga o San Luis Parish community. At of course, kareng kako pong kaklase gani. Then, membro na po ng batch 1988. Kaya kaming bayong pinakabunso, metong kaya karang pinakabunso mo po, may orden niya pa mo, Reverend Gian po, no? Last Friday. Kaya kayo nga po, mayap, abak po kaya kayo nga. Maya payabak po among. Ako, uling 33 years na kaya po, nandin mimisip ko pin, I think this is my first time na magmisa po kayo ng parokya ngayon eh. Na po. Ala ko pong tatandanan in my years kaya pong pangapari ko na may kapagmisa ko kayo ng San Luis. And not only that, o ini po yung mumunang diling, magmisa po yung kaya kaming batch kayo ni. Kareng may nga labasan na 33 years na kaya po ating parokyang minulit na kami, siguro makatadwa, makatatlo. Pero never, no? First time. Ya pasalamatan miya po ing kaya kami kaklase Father Nick anapin nanden ing Wanang Maria o agad tinango ya may oras palakpakan tayo po Father Nick. And of course may oras po kaya ning malaguyong pisamban kakarog ko mo po uling ating talibatab kaya ning kaya ning tulid ko po mimuwala ka ako, nanong kawan ka po, Okay. Anyway, mapse ko pong, of course, amano, tungkol kaya katang celebration ngayon. Nandun po, inapse ko na larang mapilan na rin, amano, kaya kaming misa, kaya Santo Niño Parish po,
Kung balo nung realize you, ngayon pong Disyembre, mag 21 months na, no? Kayong pandemya. Kalambat na, tamo realize talagang miglambat tamo po kining pandemya ngayon. At chuya pa po, of course, maya pabalita, o yan, mga babano po, deng numero, deng kaso, deng mga mate, no? And hopefully, sana dara-diretso na po yun, Okay? Kasi talagang malambat na po yung kayakatang paninayan. Nano ko yung dahilan, may babala rin, nandun din po, sabi ko homili ko keng parokya, last, I think, September 12. Pero itang September 11, nung atatandaan niya po, that is the highest, 26,303 in kaso kaya ng Pilipinas. And the next day, uling misa mi po keng parokya, ito sa Sunday, ating may kutang kako talaga. At medyo dismayado yan, anak ako. Among, ba't kalambatan na yung pangadining Oratio Imperata? O talang malalyari, Ala ka nung malalyari. Ulindara ka lang pa rin kaso. Siguro po kayo ni pangadyan niya naman yung Oratio Imperata. Kaya sinabi ko kaya, siguro atin niyang dahilan, atin niyang purpose nga pong manaya tamo mo. And I think, yun po yung dahilan, kapatad. Aliwa mo po yung vaccine, pero yung vaccine included jaketang pangadine, siguro pangadi tayo. But I think, yan, etaya petugutan ing banwa, kining pangadi ngayon. This is the power of prayer. At totoo po, yung nga pong yan, siguro may lunos siya kaya mo. At palagay ko po yung dahilan, ba't tunggal dita migbabayang kaso. Although, hindi po, atintana naman Omicron variant, At nung penalbe niya itang last Monday, public address ng Duterte, may sayaya po. Bakit? Uling ating mag-explain kayo. Balo ya po siguro yung pari, Father Nicanor Austriaco. Ini pong molecular biologist, a Dominican priest. Meron niya po kareng resource person at magpresentaya tungkol kining Omicron. May tulaya po yung presidente tamo. Kasi sabi ng pari, kung magpanik, waling magpanik mode na naman. Basta maging masayata mo, kining daratang nga Pasko ngayon And of course, migat tamo. Pero kung magpanik, kung may gagana ka, agyo tayong Omicron na yan. At kaya katula na po rin presidente tamo, nung albenya itang public address, anak yung pare, ikaw ang susunod na Department of Health Secretary. Palitan na niya kano yung Duki. Okay. Anak po naman Duki, pwede naman po. Pero mig-refuse siya po yung pari. Just imagine, DOH Secretary, pari. Ba? Talagang ibang dating, di ba? Pero refuse niya pong Father Nick, kalakayo na po Father Nick. Anyway, at po yung Omicron na yun, ang pong kain, patutok ng inikay. Pero, balo yun po talagang yung virus, it's here to stay, sabihan na po. At aliwa mo yung coronavirus ay even before, ating tanong SARS, Ebola, HIV, anak po karakala rin virus na rin. Pero don't you know, ating pong meto nga virus, kapatad, manibat paking kamumulan at tsune. At hanggang ini atayasog po. At tsuya kaya katabo. At nanoy niya mo, nanoy yung virus ayan na, hanggang ini at tsuya kaya katang yato. Well, yapin niya yung storya kaya katang first reading yan. This is the virus of original sin. Yung kasalanan, kapatad. Nung karin niya may batan, among yung kasalanan na yan, yung virus na yan. O ini po, itang first reading tamo. No, this is the sin of our first parents. Yung storya ng Adan at Eva. Anyang, o yan po, edepemintuan ng Diyos. Yaking kakatamong first reading ngayon po, iyan yung penibatanan ng virus ayan. At yung virus ayan, aro itangan may impekta mo. Mapatan. Ang gangeni, kakatamong kayungyungan, kayong kasalanan, kayong kakatangkinan, hanggang ngayon at yung virus ayan kaya katamo. Pero, o ining maya pabalita. At naning maya pabalita. Ating metong, kaya katamo,
Bayo yan mi baiting ginuta mo. Ating metong, tao yang kalupata mo, eya Diyos, pero eya mi mantsahan. Eya po, may infect, kaya virus ay ni. At nino ya, yapin yung kakatang pagselebran ngayon ni. Immaculada Conception. Ingindong birhen. At nani paniwalan tamo, it's one of the 4 Marian dogmas, na kakatang ingindong birhen, o yan po, eya mi bakasan, alayang bakas, kasalanan. Eya mi mantsahan, kaya yung virus ay ni, eya po may infect. Kaluguran kong kapatan. Bakit? Well, agpangking turo, pinireserba ning Diyos. Ingin dorbiher maya. Bakit? Uling balo tamo po, kaya maglulan ing anak ning Diyos. Nepo, o dapat ing lulanan malinis siya. Yapin ning Diyos, from the moment of conception, o yan po, alayang bakas kasalanan, i Maria, po may impek keng virus ning kasalanan. O ini ing kekatamong nepo papasyag kaniting aldo ngayon as we celebrate the solemnity of her Immaculate Conception. Nepo. O among nano ya po yung connection na kaya katamo yan ay maragulya po kapatad. Uling itamo may impekta mo. Okay? At nano po yung mensahe na kaya katamo nining solemnidad ay ni kapatad. O ti Maria, alayang bakas kasalanan. Yan, pinireserba ning Diyos at anapin ng kaya katang panalangin, Bapo Maria, mipnu kaking grasya. O itapoy milyari kang Maria. Kipnuane king grasya ning Diyos. Yapin, alaneng lugal kaya ining virus. Ala ng lugal, ing dewa ka ning karokan, ing kasalanan, uling sapakya, mipnuya, king grasya. At siguro po, o yan yung panagkat na kaya katamo, meto nga panagkat ng puning solemnidad yun Among makanano po, maging kapnu kami king grasya. Itamo nga po, makanano tang kapnu king grasya na ning Diyos. Po, palagay ko po, kalupa na ning vaccine, kailangan tamong, ing first shot, first dose, kailangan tamo. Bangkanita po kumaut, mipnu tamo. Kumapnu tamo kaya ning vaccine na ning grasya na ning Diyos. O ning first dose kailangan tamo. Kasalpantayanan. This is the first dose that we need. Po, ing kasalpantayanan. At keni taya, akit i Maria bilang modelo. Igit tamo po at abasa taking ebanghelyo. Ining malalam ng kasalpantayanan king Diyos. Kapamilitanin kayang pamagtiwala. Nalubusan natin dyan, Maria. Ubata ako. Kami gagana ka, Maria. Lilunga na kaning balal na Espiritu. In Diyos yung bala ka. Uling alam bagi, naapapalya rin yung Diyos. At na anong sinabi na, tapos nga sabi ng Father Nick na din, the fiat of Maria. O yan po yung kasalpantayanan. O yan yung tiwala. At o yan yung kailangan na kailangan tamo. Maswerte tamo po itang Pilipino. We are celebrating today the 500 years of Christianity. At tinggap tayo po ini, lalong-lalo na kening sakramento ning binyag. Anyang meging anak na katamo ning Diyos, meging membro na kataning Santa Iglesia. Actually po yung metong epekto na ning binyag, inos na katamo kening original sinay ni. May ostamo kapamilata na po ning daya, ning danum, ing minagos a sakripisyo ning kakatanggi ng Yesus. Pero makanyanyata talaga yung tao. Po, mumunta ta kitang yamasanti. At suya po kaya katang. Yapin, saksakanan tayo po, ing first dose tamo, bangat ako mapnuta kayang grasya ng Diyos. Kasalpantayanan. Very important po. At yan yung panghawakan tamo. Kalupa ng Maria. Pangaduang dose, siguro naman may second dose na kayo. Yung pangaduang dose, importante po, kumapnuta kayong vaccine ng grasya ng Diyos, kapanayan, hope. O yan po yung pagselebran tamo kayong panaw na ning Adviento. It's a season of hope. At Maria po, yan na naman yung kakatang modelo, kapatad. In the Magnificat
abasa tamo, at the last part of the Magnificat, akit mo ka rin. Ne, ingkukurisak ng kapanayan, Maria, na yung Diyos ka no, yan, tupara na yung pangako na, king kayang balen. No? The promise He made to our father, sana, to Abraham and his children forever. At totoo, ing panyatang na ning kakatang Ginoong Jesus, ya po yung katuparan ng pangako ng Diyos ay ligtas na yung kayang balen. No? That's why there is hope. At Maria, o yan po yung papasyag na king kayang Magnificat. Ne? At lalong-lalo na mo po yung Salve Regina, yung Hail Holy Queen. At yung portion ka rin, anay kasanting na, our life, our sweetness, and our hope. Yan, pag-asa. Ini pong titulo ngayon, I think it was in 1871, nang gamitan din po king Pransya, ining Our Lady of Hope. Na po, uliketang war between the French and the Germans. Kalupa na po ning Lepanto, Minyambutla. Ne, dari ning French soldiers. Bakit? King Saup na ning Indong Birhen. At karin po, ketang dugalay ta king Pransya at inyang Basilica, Our Lady of Hope. At po Francis po, o yan, may itong yung titulo ng Birhen Maria, paborito ng gagamitan. Ne, yung Birhen ng Kapanayan, Our Lady of Hope. At intang pag-asa. At o yan po sana, yung second dose tamo, gano'n ko. Yan kailangan tambang kata kumapnuta kayong grasya ng Diyos. Ne po? So rin, yung first dose, second dose. Atin pa po, atin pa. O, siguro fully vaccinated na kayo. Pero, o ining kailangan. At o ining maulaga. Ating booster. O, nino ng pepa booster kaya kayo? Kaya po nga rin, pepa booster na po eh. Okay. Ini ka dumata ang booster, ekbalo ako po booster. Aluwaya ka no datang, masikan niya. Ba? Talaga ako. Ana pong kabalayan ko kaya. Ini booster. O among, nano yung booster yan? O ini po yung importante. Kailangan itang first dose, second dose, taglo siya kaya ni. At nano yung booster ay ni kapatad? Yapining lugod. It is love. Nepo, yung bunga na dapat ning kekatang kasalpantayanan at kapanayan. At Maria na naman, ingke katamong modelo kaniting booster ning lugod. Nepo, number 1 dili baluta mo, ing kayang lugod, king ginutang Yesu Kristo, king banala pamilya, kareng disiplos na ning katamong Gino. No? And at the same time, baluta mo po ang gangeni because of her maternal role kay katamo. Kalugurane, na ing meto si Kluban Maria. Kareng kayang aparisyon, papagbalikan o lub, ne? Itang kayang, ne po, maging rola, o yan pin, binyene kay katamo, ning ginutang Yesu Kristo, no? King lalam ning krus bilang maging induta mo. Yapin pulawin niya, ikayong ating, devotion, itang twin hearts, Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Lugod kapatad. O yan dapat yung booster tamo, kembye tamo. Pangkita muta mong grasya na ning Diyos. Uling nung kakatmuta mo, na po, kining baksinay ni, yan, mitabiya, ne, alaning lugal kaya katamo, ing dewakan. At ining lugoday ni, kaya kami pong pari, ini po, no, special mention of course, kaya kami pong match 88. O ining challenge mo naman kaya kami. Because every day, alos, ne, at o ini po yung katungkulan na ning meto nga pare, kapatid, ing magmasusi kami, kining sakramento ning lugod ning Diyos, yapin po yung misa, no? In the Old Testament, and I think even in the New Testament, yung pong theology of the priesthood, metong at number 1 diling katungkulan na ng pari, yung miyang pangyapo, king sakripisyo. Yapin ni kami po, ini, yung misa, yung panikwanan mi, at yung panghugutan mi, kining sikanan. Nandi po nga bak, baloyo, lalawin kaya po na, yung puro numerong, nandi nga bak, puro la numero rin lulub keng, pero buri yung itaya, niya po.
Ocho. Puro kami pong ocho. Although, ati kaya pong meto nga mayor, ya pong bong at kene. Yan, 9 kami. Pero kaya ni Pampanga, ocho. O te kaya lako yung isip ko kaya ng ocho ngayon eh. Nenan din, mag-reflect ko. Kaya bata ko kaya sarili ko. Nano ya kaya connection ng 8 ken 33? Uling 33 na kami po eh. Nepo. Nano kaya yung connection? Okay, ekbalo ng balo eh. Atin niya. Balo yun nung nano. Pitnan niya yung 8, nanong lunto numero. 33. Very good. Karing kay hikit kaya kami pong kayawsan. Ining lugod, ining booster ini. O ining pagmasusyan me. Pamamiraso keng sarili mi. Yang ini po itang 8 me. Meging 33 yam. At lawen mo na yaman. Ing ginu, king kayang pamagsakripisyo, king Biena, king Cruz, Meteya, 33 years old ya po. Yak balo nung ninong muna kaya kami. Hala naman siguro. Inakepa ko ng Lord. Eh? Pero 33, kapatad. Kung bandang tauli, ing 8, meging 33 siya. Kaya reflection ko na din. Okay? Kay ba't? O hindi pa po yung dagdag. Okay. At yung pandagdag. Okay. Yung dagdag yapin ini. O ba't San Luis? Bakit? Okay. At tandaan kayo po ng seminarista kami. Okay. May ka-orientation kami po tungkol kareng heritage churches. Ketiking Pampanga. Nung ngayon po balo ini, trivia po niya, of all heritage churches, Ketikim Pampanga, only in San Luis po, it has 3 church towers. Iyambo po kabud, keti mabilog, Pampanga. Siguro balo po. At lula rin tower yun yan. Usually po adwala mo, then tower da rin, pisang mo kaya metong. Pero yung kaya kayo at luya, nandin po kalob ko kaya ni, aruhikit ko la rin tower yun. And it reminds me of the first dose, the second dose, matiyapin po yung booster, yung lugod. At ngayon po yung kapag masusyanta mo, Maria, yang iyapag na, ningintong Santa Iglesia, bilang kaya katamong modelo. Ne? Eta mo bisang maimpek keng virus ng kasalanan, o ini po, kapnuan tayo, yung sarili tamo keng grasya ng Diyos. Tenggagaro ng kasalpantayanan, kapanayan, at lugod. Ne? Ilapusan ng kumapno ka rin kaya katang puso. Last week po, to end my homily, baloy naman may ka-national vaccination days namon November 29 nata. Pag maragul na rin DOH, 7.6 million lang ano. Di nga pa bakuna da. At sana bumawas na yung kaya katamong kaso. Ne? O ini po yung challenge ko kaya kayo. Sana po let our everyday be a vaccination day. Sana po balang aldo, vaccinate tala rin sarili tamo. Kaya nanawa mo, kasalpantayanan, kapanayan, at lalong-laro na king lugod. Sana po asundumi ang babiyayan ining 33, yung pamamiraso mi keng tinape. Because this is the life of the priest. Kaya mo po beto nga pagpong magmasusi. At abe-abe sana po, kumapnuta mo king grasya na ning Diyos, king saup ng Maria. Amen. King kalinis-linisan ng pangakagli, ing Nuana Virgen Maria, mipayagya ang timong kaduang Eva, yaing bayong umpisa para king lahi tamo. Ngening parangalan taya, abayan taya king panalangin, king iba, ampong miglalang tamo. Sabyan tamo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami.
para king banal na kapulungan, ban sumulong niya, painturo king kaganapan ng Maria, ing paintungulan ang pompanaligan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king yato tamo, ban ka pamilataning panalangin, at pamanisi ang pompamaglarin kasalanan, milubyaking panauning kapayapan, ing tagumpe ng puso ng Maria, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring malinis sa puso, ba nakalat da ing kaya panalob, ang pong pamisasan metong king lipunan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sarili tamo, banya amit mo king grasya, sa upana katamo, kaya kabaning pamagkalakbeta mo keti king yato, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring meyango na biye, ban mitutula na lang alananga, kaya bening nuwa na hindu, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O iba ang pamiglalang mi, pakiramdaman mo kami, ngening manalangin kami, kaya bening kalinis-lisang kapilamang Berhen Maria, a pinili mo bayo pa melalangin yato, ban maging indo ng Jesus anak mo, ang mabibye ang pong magari, manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapo para king pamagsadya karingay. Talakad tamo po.
Manalangin kayo kapatid, panding kakatamang taon, dating tinapi at talak, matampang tanggapan ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatam ka sa palala ating mabilog na Santa Iglesia. O banalay pa, pamatampan ming matanggap ka, iting makakabo sa daon, iyang pangmikan iting kapag masusyan king linisan pangakagli ning Manabirhen Maria. Paniwalan mi king eya bitasang midungisan king kasalanan, pauli ning mayupayang grasyam. Miligtas kami naman sana king sablang pamikasalami, king kapamilataning panalangina. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kaya ka antimurin, itasyula ring pusuyo, makatasno king Ginoo, pasalamatan tayo ing ginu, adyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man oy pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat biriyan mong minawa king nanumang dungis ning kasalanan namana, ing kanunwanan na Birhen Maria, banking pangakat muna king grasya mo, isa diyaming maging matampa ng indo ning bugtong aanak mo. At king kayala ng kulurun o mantya, pepalyaryan ming maging pekamulana ning banal kapulungang esposa ng sarilegwan. Uling inganak mo at talagamong mibait king kalinis-linisan na Birhen, yakabot ingalang dungis a kordero, pepaigit me karing sablang babay, bayang maging talapamilatan ning grasya, at uliran ning kabanalan para karing sablang tao. Ulinita, makiyagom kami karing sablang angel, king kapuryan ampon kapasalamatan dakeka, king emunanong tula, ngaming kakanta. Ika pining banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli ni tay panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambon kareting ain mi, ban pabanala at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lob dinaon ning biyena king pamaylasa ampon kamatayana, kinwani ing tinapi, pepasalamatan na ka at pinuri, ti raso ning tinapi, dinwang naiti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman, kaibat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri,
tinwang naiti karing disipulo ng hana, kuana naiti, ikayungan, at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning dayako, ing daya ning bayo, ampon alang anggang tipan, bibubu para ke kayo, ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran daring kasalanan, dapta nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin gaganakan ni o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraw niya keka, iting tinapi ning bie, ampon ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong, ning banal Espiritu. Ganakan may pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Bang may ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari ang pong diakono, ading sablang susuyo king banal kapulungan mo. Gana kamula naman, din kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanasan na. Kambering one apostol, kambe ng San Luis Gonzaga. At kambe ding sablang banal, ami bebe kalugod-lugod kaya ka, king kaya kaba daring panahon, apuryan ang po napaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kayo, kagumning Espiritu Santo, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Magpabakuna tangin. Sundo tayong ibakuna ing panalangin. Nyangeni, pangadyan tayo, itang panalangin at tiruning Gino, kay katam.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok oy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasopan ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kawang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O ginuming Hesu Kristo, o Diyos ay pani, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan ni, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banalakapulungan mo, at pamayapan ampon pisan metungan me, agpangking kaburyan, ikang mabibiyay ampon magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana kapilanman ke kayo. At keho antimurin. King matulang paralan iyang pangtaking balang metong ing waganing kapayapan ampon pamikakapatad. Kaluguran kong kapatid, oy ni Jesus, ing anak ng Mariang mapaminto, tinanguya, uling bisayang maging kasanmetong na ning ipa king pamagligtas king tao. Mapalat tamong ngening magkapilit, tukyan hiya ingalimbawa ng Maria, at tanggapan ing pamangan ababyan na ning anak na. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamanong, kumayap na ko.
ban maging pari ko. Inaus mo ko, O Ginoo, ban makipamastol ko. Inaus mo ko, pinili mo ko, ban maging pari ko, maging pari mo, Ginoo.
ban makipamastul ko, inaus mo ko, pinili mo ko, ban maging pari ko, maging pari mo, Ginoo. Bayo tayo po pupusan ing kekatamong Santa Misa. Pasalamatan ko po rin ka na kung kaklasing dinatanggeni. Amen. Nya, agyang malaut-laut ya pong bagyaing San Luis at danupa nining metong mga tanang nga na. Nya, intentional ya po kasita, nya pepakabaki po yung kantada po rin choir, mga dumanop kayo. Uling dakaling pamanganta mo. Nya, at pong special po tahi para karining kaklasiko. Nya, takman din for the first time in their life. I hope they will like it. Ne? At pasalamatan ko po rin yung kaklasiko, kaya kami kasing presidente, yan ang sumabi nung nukar lang maka-assign. Ren kaya katamong kaklase, dinatang yung presidente mi po yapong Ariel Limhoco. Our president from seminary life until death do us part. Wita po, presidente mi po forever. Pakilala ko po rin ka na kung bandang Kylie. Iya pong Meg Magat. Iya mong Bong Romano. Yan ang sumabi nung kanila po maka-assign. Among Alfred David. Kayong ka na kung bandang wanan. Baluye po yung kikatandikon ne po. Future among Gian Sagum. Among Ariel Limhoco. Among Joseph Mary or Pep Bakay. At siyempre po, yung kabikarye tamo po, among Arnie Serrano. At ating pa pong nga dua, ing kaklase mi pong metong, iyamong Adrian Paule, maka-assign niya po guagwa, piyestara po ngeni, niya po miratang, piyestaya pong balen, niya po, pasensya na po, nakatamo atagunan ngeni. Ing metong pa, at yuya po Amerika, iyamong Raymond Reyes, nya ausan ke po ya pong Pep, basan ni ing mensahe na para kay katamo. At makuya dyan mo po ini, ing mensahe na po ni kay kaming kaklasing, maki-assign po king St. Augustine Parish, Daly City, king Archdiocese of San Francisco, California. Uy ni po yung kayang mensahe. 33rd Sacerdotal Anniversary Message. Happy anniversary kay Katamungan. Bistat man malawot ko, kasan metong yukong mamangpang kapasalamatan king Dios. Kaniting maragula regalo ning aus tamo bilang pari. 33 years na ing bilabas. Kambe na rin pamilya ko, deng kapatad at paunakan may karatang king kapagmususyan king nung kababan king kaburyaning Dios. Sana akwata mo ngang miyabe-yabe, pasibayo, potang alap pasantaneng lubusan, iting pandemya. Misam pa, maya pa oras kay katamungan, kambending kanakong lugod at panalangin. Among Raymond Reyes. Para kapakantay po yun yung message na. At ngayon po ako sang kuning forever president. Yan po yung climax na ng kakatang celebration. At yun ay palagi ang gulot ko. Father Ariel Limhoco. Joe? Salamat, Father Pep. At niya po palang papasabi, Father Pep,
Aya po kanu tatera na nitang 883 ne po. O itang ano niya, 33.8 ne. Aya kanu tatera na nito, po tatera na niya. Puta masambut kayo mo, singilan niya. Ne po. Anyway, anya nga tsuke po king Holy Rosary, kami ngatlo, Father Pep, Father Arnie, po ako. Itang kaya kaming kampanero ka rin, ang po itang kaya kaming sakristan, misan, migluto la, kay, nga mo nga na, manyaman la rin yan, manyaman, adobo niya na mga yan. Tagman nyo, manyaman. O kami naman mo, uling lupang manyaman, ako, peang ko. Ne po, manyaman naman. Nano ini ako, nanong adobo ini. Amo nga na, adobong talibatab. Ano? Manyaman naman. Tanga about adobong talibatab. Lalasang manok. Nya apong nek, pwede mo takpan din eh. Iluto mo ng adobo. Manyaman la pala. Dening talibatab. Luto mo la, di ba adobo, manyaman la. Kaya, karakata po may rakap. Oh. Anyway, anya pong papunta kay Kenny, kaming Father Pep, makasakay ko kayo, king sakyan na, may nakit kong tindahan na 88 Lucky Store, ano mga yan. 88 Lucky Store, ano mga yan. Bah, sabi ko, yung 88 talaga ako, gagamitan ding numero, bahan kanita magsinipayang swerte, lucky, ne? Actually, bali po, kaya kapatutuanan, anyang mayo din kami, king kabetikan, December 8, 1988. At kay Bat, 8 kaming sabi-sabi ka rin. Emya po kasi beya pumbong, kaya tayo king Nueva Ecija. So, 4 siyang 8, ne? December 8, 1988, 8 kami. Nyo, 4 siyang 8, ne? Nya balo yung, nya ita talagang tutuma, niwala ako na it's a lucky number. Ne, ating emo ka rin in-check. Pare, kanako, I believe it's a lucky number. 4 siya mang number. At bakit lucky yun? Huling apatunayan ko po, ne? Kami, may ordeng kami, 8 kami, at hanggang ini, matatagke pa mo rin. At yung pa mo rin yung suporta na, at yung pa mo rin lugod na, at ang pamanantaman ng Diyos kaya kami. Tambuo kami, alang lilwal, alang lulwal, alang magkasawa, buo kami, susuyo, kaya nga pong gano'n. Palapang tayo po ito ya. 33 years, ne? 33 years. Nya, lo nyo na po din kayabe ko, maging senior na kami. Ne po, for 33 years. Nino po mga senior kaya kani? Ya pong Bong, senior ne. Ya pong Alfred, ne. Ya pong Meg kanyan, ken January. Ne, mag-senior niya naman. Ya pong Nick, ken December 23, mag-16 eh. Ya ko po, kay batibat ko pa. Anyang October 3, mag-16 ako. Father Alfred kanyan, 61 eh. Matuay po dili. Mag-birthday po bukas. Birthday na bukas, Father Alfred. Magtawya po ka nung lunch, nung pipunta kayo sa Santo Tomas. Ne. At deni pong ginggulot ko, malapit na lang naman po mag-senior kanya. Ne, Father Pepan po ay Father Arnie. Father Adri, mag-birthday po niyang December 4. Senior niya naman. Lo nyo na, ne? 33 years at alos mag-senior na kami. Pero makanyan man hanggang senior na kami, maliksila po rin. Father Alfred po, tagak, strikes back. Talaga namang malakas siya. Palagi ang mami ayuda. Niya pa nga ng Father Bong. Taksya po mo na, mami kang ayuda, mandidinan ayuda na. So, hanggang pong 16 na kami, miras na kay senior,
na kaya man tutwa. Lo nyo po rin kaya biya ko, na putut to itsura. Mapalyaring edad, pero itsura. Lo man niya po kaya na ka na itsura. Wala mo, 50 pa. Ne? Wali pong balo, bakit? Kasi makayanak yung susuyo kaya pong Ginoo. Makayanak yung susuyo kaya pong Ginoo. Basta't susuyo kang wagas at talagang buong katapatan, talaga naman. Ne, pasikananak ka, ning kaya kang ministry. Ning kasuyo mo kaya pong Ginoo, pasikananak ka. Payananak ka, ning pamanyuyo. Ne? Nung ako na kaya kayo, nung ako kaya kayo, di nga anak nyo, papagpariyan nyo lang. Uling bang kanita, masaya po yung susuyo. Ngayon bori ko pong ausanding pamilya mi, na at yung Kitty, ban katagit ko latchula ne po. Yung pamilya ng Father Meg, at chula kene, deng pamilya ng Father Meg, at yung Puareta. Palapang tala po, Karakalda. Alos kompleto lang. Then pamilya na pong Father Bong, itang kuya na, ayun. Dalawa. Galing pang apat yan. Galing pang ano yan? Nueva Ecija, no? Ano ba yung makasaya po pala kitang Peka Maragul Diling Shrine, St. Jerome Shrine. Hanggang yan pamyari. Mangailangan niya pong 60 million. 60 million. Ba napayari na yung kayang St. Jerome Shrine. Pitalamya po kanita, may lula kami. Bakit? Ulitan po shrine na, pituyang palapag. Sus Mario Joseph, pituyang pong palapag. Kaya ko balo nung makanano na nga payari ganyan. Ne? Deng pamilya na pong Father Alfred. Aureta. Thank you. Deng pamilya na pong Father Pep. Di Chintes. Aureta. Pipoy. Di pamilya na pong Father Arnie. O ito po, Adwala. Chula ka rin. Yan. So, di pamilya na pong Father Raymond. Ito. Hindi na tang. Di pamilya ko po. Ay, chula pala. Adwala. At din pamilya na pong Father Adri, ito pong dinatang, karang pamilya na salamat. Present. Ibala ko po kanyan, kunanda ko number, datang pamilya mi, metong kariw, kunanda ko number, bang kanita, pababaluan da kong palagi. Ne po. Sa yan pasalamatan ko lang datang kaya kaming mag-sponsor, kaya kami, lalo na magbisata mo kang atsimpolet, mga obi atsimpolet, pangaditaya, di maubi ang Uncle Tok, ang po'y ang Tita Yoli, di Pomseno. Ngayon po kayo anyang kabatid, sindo na kaming susuportan mag-Kristing. 5 years niya tang mete, 5 years niya pong mete. Pero kamate na po, pinabili na kami, kareng pamilya na, sabi na, hanggang mate na ako, suportan nyo diamong eyo paboren. Nya ang gana po ngini, ding pamilya every year, susuportan da kami. Pabiya lang something na makasawking kaya kaming bats. Palapantala po. So, kalupan na po sinabi ng Father Nick, maganda na po kano king metong andaan. Yakbalo na ano itang sabihan ng ngeni patakman. Na ano hayay ito. Kaya talibatab. Next year po. Okay. So next year po kanyan, yung tutuking anniversary, maganap yun, kanako, kay bat, muna pa kano, pipilit na po. Father Alfred, o sige, kay bat Father Bong, na 2023 yun, 2023. So, ayaw ko ng taulin daily. 2024. Kaya taging San Guillermo, no? Tandaan nyo po rin ang date, Next year, Apong Alfred. Next coming year, 2023, Father Bong Romano, kay bat na pong 2024 kanako. Malinoy po ito, Okay, sana po talagang tahan na mga tahan na kanyan.
Eno po inaos na yung pamilya ko, nining ka na akong kaklase. Deng pamilya ko, ilapin ding king parokya siguro ken, yung po paretang kapatid kong tsuketin eh. So, at pasalamatan ko lang naman po, retang alang sawang sasawap kay katamo king parokya. Anya sabihan ko pin manyaman ng pamangan, malabat na sigurong itatakman lechon. Ne? Adwala pong lechon ding tikman kanan tangin. Lechon babi, ang puwapaitang meto nga lechon, asasabihan ko karela. Nya takman de po kanyan dening kaklasiko. Sana po maging masayala kaniting pamangan. Balo na nening metong. Okay. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, irisanang sakramentong tinggap mi, ulwana kami king sugat apasarining kasalanan naman na. Aaligtasan ang bukod mong ningnuan na Birhen Maria, iba't paking kalinis-linisan na panatiliya ke kayo. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingipa at ing anak at ing Espiritu Santo. Ume kayo king kapayapan, pamatulan niya ing Ginoo karing biyeyo. Salamat King Diyos. Salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat hanggang king katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, king amano mo so'y wanding mangailangan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapan. Ing lugod tamo, king
ing sablayang tanda, mingke kata, kasal pantayana. Karalabi kalam ning pangaturo, masabal hostisa, kapayapaan. Harapan, amoy masalang bukas, salamat ing 5 siglong kasal pantayana. Kalam ning pangaturo, sa lamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo,